Pero kita yon, that the problem of the day. Aya, tapno no makaado tayo ton, ket agur uray ti balakad ni Tesi, iti probinsya iti Benguet. Itay laeng nga naistorya na kanyag dati problema na urgent kano. Anya nga tat parikot na. Sagudayan ti surat ni pagayam tayo nga Tesi. Dear Cousin. Sakbay man ti amin kasin yung kita idanon ko man dinabara nga kablaw ko kada kayo nga agserserbi iti MRC studio. Kastama tayo nakablaawak dagiti padag nga dumdumngeg kinagbibuya iti nga programa. Pudno launay nga makaliwliwa iti nga programam nga narugyak nga binuybuya idi nang rugi iti lockdown. Kadaging gayta, kanayon ko nga subsubaybayan dagiti letter reading program yo. Kaya ado dagiti mapidot nga adal, manipod ka dagiti na tumadu mga pakasaritaan nga kay basbasa kini dadim, kini Manong Nemi. Kaya di agdama, at daanak iti parikot iti biyag nga kahit kung iburay, tabaring no, pagkidawak pa yan, iti pamalakad yo, kastamiten ka dagiti kanayon nga mangmangtet ti balakad nga viewers. Ilingad daklatan itinagan at Tesi. Tubo iti probinsya iti Benguet. Nga iti agdama kasinyong awang pa iti asawak. Ngamin ket da ita ti parikot ko. No apay, gasting man nga rugyak ti amin. Adamay sa nga kalugarak weno ka barangayak nga jak maawatan no aping nga ipatpatig ko unay-unay. E dinto nga saan nakmet nga ipatpatig. Wen kasinyong dati one way nga ayat ko nada. Nga sisyak laing ti ayat. Nga awan met ti marik na ti lalaki nga ayatek nga panagayat para kanya. Gaday dati pakaungungtak kadatatang ken nanang ko. Dada pa iti dildilawen ti best friend ko nga ni Chona. Taure ka no lantaran no obvious nga awan mo ti marik na nga ayat kanyak ni Jeremy. Api ka no nga itultuloy ko latta ti panagayat ko ken kuana. Kalpasan nang inta makimisa best friend. Intanto jemol, tadan tumapantagatangan. Alawen best friend. Kaninta man nagkararag. Anya ka diti kahit mo ikararag best friend. Basta, dati problema. Kanure siya. Adam diti kahit kung ikararag kini Apo Diyos. Ay na, amok nga lakit din dahil nga ikararag mo. Aya, Tesi. Ay, panunutek pa'y laeng. Isudaytan ni Jeremy. Masabat ta, dito dalan. Ay, uwin nga pa iso, ni Jeremy. Kitaan niya, di ka man makatalnan. Ay, hindi ako naktupay, Chona. Hi, Jeremy. Ay, okay tam? Pinagunyam, di nakamalasin nung batan. Agdardaras siguro. Anyang agdardaras? Han nakapulos pinansin. Kinita nakalaeng. Ngem saan na yung kaskaso ti pananghay mo kenkwana. Ay na, Tesi. Agmauyong kalauna yung kadeta nga Jeremy. Kas makita mo agdardaras, nakapaspas ti panagnana. When ata pinaspasan, natapno maliklikan na ka. Ay na, aya. Intakit din iti yung nagtisimbaan ta. Dandani mangrugin iti misa. Ay na. Imbag pa ata da pagpambar mo nga simba. Alaintan. Namuna. Tatalyawan na pailaeng mo dahil nga Jeremy. Nalpasin ti misa.
Ket intanto ni Jay mol madamdam malaeng. When best friend. Mm. Amom tin kararag ko bes. Ay nadimunas kan nga ibaga kanya akon bes. Ha? Amok latan no anyat in kararag mo. Maala sige ibagam ka dilatan. In kararag ko nga sapay ko mata. Ayaten naktumit ni Jeremy. Ako nagtupay. Ha? Kung nagtupay nga datat in kararag mo. Iso nga rod nga sa bali met tin kararag ko. Anya tikit mo sawen. Kabaliktaran natin kararag ko. Anya? Anya tin kararag mo, Chona? In kararag ko nga sapay ko tasaan na ka nga ayaten ni Jeremy. Ken mapukaw kumamatin dan tamarikrik na mga ayat king kuana. Allah, nagbastos ka matin. Anya nga bastos. Ay naaya, at least adda nga mapatgan dati kararag ko kini Apo Diyos. Nga mapukaw ko man dita nga marikrik nam kaday siya nga aging tataer nga Jeremy. Ngem data kararag mo nga sapay ko ket ayaten na kanday siya nga lalaki. Imposible nga mapasamak data. Unay kamot nalabas kamot unay bes. Ano nga nalabes? Ay naaya, intakid din. Dagatangik. Oray siyak, at damat gatangik. Anya ko matigatangim. Kat awam mati plano nga gumatang inti mall. Agpakuyog aklaking ka saan ka di. Tasyak ti dagatangin na. Kwa. Malagit ko ngamin gabutan nakitak ni Jeremy itay. Anya? Anya nga tanong igatangak ti jacket na. O di pa mahilig ang motor? Ay naunay ka. Maag ka nga talagan, Tessie. Apit nga igatangan, misunay dito nga di mo ba yung maigatangan datatang kinanang mo? Kwa. At least tatang saan namot ka sa pulan ti jacket nga baro. Tadamat sigod nga jacket na. Kit uray pa'y Kit apay ni Jeremy awang ko matib sigod nga jacket na. Ay na, agmauyong ka nga talagan. Pati ta kwartam, pati ta swel-sweldo nga pagbanbanugam, sayangin lang kaday nga lalaki. Ay na, makaulaw ka nga talaga. Intaman lakit din. Intaman laingin. Naluto yung ka din tay paksiw nga tilapia nanang. Ay dandan ni maluton anak ka. Mabisin ka din. Kwa, saan nanang? Anya dayta, tupperware nga igamam. Uray ka nga maluto ta. Linuto yung nga paksiw nga tilapia nanang ta. Inakman padigwan ni Jeremy. Anya? Ay. Halos sakto lakada tayo dahito ilinutok. Sa kapela agpadigo. Sana balin na nanang. Uray sa anak tong agsidan iti paksiw nga tilapia. Ay, agmauyong ka nga talagan. Ikakit padiguan dahi dyan nga Jeremy, idinto nga dinakamot pa'y pulos pinadigwan. Kit sana mo't kahit nga sawin nanang padiguan tamay sa tao, kit namnamain mong padiguan na kami. Ay, Diyos ko aya. Ay, saan nga limod kanyak anak ko? Nga agayat ka kaday dyan nga lalaki. Nga halos si kapay ti mangarim king kuana. Kat katawaan da kan dagiti karuba. Kaday ta nga minamauyong aramida. Anya ko mati minamauyong nanang no agayatak laeng. Agayat ka nga agpay so angem iti lalaki mo't nga di nakamat ikaskasaw. Alapod no. Nga awan mo ti asawa na awan dakis na anak ko. Angem mga numasaktang kantulaang mapaay kontulaan. Tawan tinamnabaam nga subad king kaday nga Jeremy nga panagayat. Addan tulatan nanang. Anya nga adda. Dinto nga masabat tayo nga pagunyam ka di nakapay ipangpangag. No pagunyam di nakapay pagunyan. Mabain la siguro nanang. Ay anya ko mga pagbainan na king ka. Ti ibagam ket day. Talaga nga liklikan na ka ta di nakakayat. Unay mo tininanang kanagadto nga sa unan. Ala kargaan yun tulat dito yung nanang. Di pa nakabagit nga si daik ko inakla ipadigon. Ay, ulaw ka nga talaga, nga tese. Apo, Jeremy. Ay, Jeremy. Api saram diri daw. Jeremy.
Apay. Ah, api nga isa ramadagos ti Ritaw. Adya ka dito masapol mo. Kuha. Umay ko ited detoy. Pinadigwang kay ti inloto ni nanang nga paksiw nga tilapia. Amo to eh. Urayim datoy tupperware mo. Ay saling ko. Okay. Sigurado nga magustuhan na dito yung impadigok nga paksiw nga tilapia ang luto nanang. Baring no maimas na timangan. Mapanunot ng tumeten nga. Nga kanahin ko nga pagpadigwan ni Suna. Nga napatig Suna kanya. Oh, dito yung tupperware. Mabalin ka din ngayon kan kat adobrak. Adang aming kachat ko. Ah? Sige Jeremy. Bye. Bye. Nalipatan na siguro tinagyaman. Sigurado nga maimas na timangan tata. Gawit ak malaing yan. Kat inakmanganin. Anusak talatan ti agsiday ti salad nga rangaw ti kamutig. Si Kagayam. Arnold. Siya ngagpaiso. Tessie. Mabaling ka diti. May mang pasyarking ka? Ha? Siya? Pasyarin na? Apay, sa anak mo na masakit, Arnold. Di kahit ko asawin. Mabalin ka diti agdaton king ka. Urita awan ka no tinubyom. Ti kinagpaisuan na, Tessie. Nabayagan nga, adamarikrik na kayat king ka. Angim adamit nga min nobyom sigo didi. Angim itatanaamok nga awan nobyom mon. Kasano kabayag nga awan nobyom mon? Apidamagem. Kwa, nasurok do atawenen nga awan ti kayan ayat ko, Arnold. O iso, mabalimat siguro, ti agdaton king ka, Tessie. Niya, angim, awamot ki ditidakes na, Arnold. Angim, ada nga min sa bali nga, ada sa bali nga lalaki nga ipatpatig ko. Ha? Ni ka di Jeremy? Api nga mo. Saan mo't nga limit da ita? Ta siyempre, ado dagiti istorya. Naglalo ka dagiti karubayo. Kat makadano ni J. Lugarmi. Nagado nga talaga't marites di ayan mi. Kwa, kat saan kayo mo't nga gayan ayat ti ni Jeremy? Kanti pa nagkunat. Narigat nga agbalin nga ta kayo. Uy, taapay. Kat napintasak mat Saan nga deta tikit ko masawin? Tessie. Ngamin, idamag ko, adda nobya ni Jeremy nga adda di abroad. Anya? Pudno ka ditin bagam. Wen, dahi ti damag iti lugar da. Adda ka ayat-ayat na nga namamuna ka no ti Facebook. Ket OFW ka no. Ket adda ka no relasyon da. O reno di da pa nagkita. Sakit agdin na magpay nga. Intono ko na agawid di babae. Agkalay sa danto ka nun. Anya? Amangan mo ito perperjem laing ni Jeremy kanyak, Arnold. Saan? Saan, Tessie? Awan ti gandat ko nga mang perdikid kwa na. Ibagbagak laing no anya ti mang mangig ko. Angim, pasensya kan no nasaktak ti riknam. Ala, baliwak tong orti umay. Naperdin sa amin ti budmon, gapo iti padamag ko king ka. Pasensya kan Arnold, madila ti reaction ko kada dyan bagam kanyak. O sige, awan mo't kididakes na no, may kaagarim kanyak. Ngem, sa balin to laingin nga gundaway. O okay, maawatan ka, Tessie. Inakaro din. Bye. Anya? Ay na, Tessie, best friend. Amangan mo dog peso timbaga ni Arnold King ka.
Saan nga tanga pang perper di nalain ka ni Jeremy? Saan met siguro? Baam tagdamag-damag akto iti lugar da. Kadagiti amok sadyay. Ta amwek no pudno day tanga imbaga ni Arnold ken ka. Tapno saan ka nga sayang ti panawin mo ken kwanan. Amangan met no saan na ka nga panpansinan, gaputa saan nga mabalin isunan. Taken isunan. Uwenang no man pudno. Saan ka di nga adala tanam namak namin ka di da pinagkita ka no iti personal na jay babae nga girlfriend na jay abroad. Ay naunay ka matan, te si Aya. Tuktukan kansan. Ala, apay met. Ket minamauyo nga talaga dit aramidi mo katapang ibagbagamon. Adalang rod kaayan ayat nan. Mangnamnama ka pay laeng. Wenang kaadwan na nga agayan ayat nga di da pinagkita personal, di da unay nagamam mo. Pagtungpalan na ket agsina damit laeng. Uy, Diyos ko aya, saan ka lang nga tuktukan? Isinak pa dita ulo mon. Unay ka matin best friend. Ket agpay sumat. Apo aya, saan nga gaputa di da pinagkita ket saan da am ti ugali ti maysa ken maysan. Adamet Facebook, adamet Messenger, makapagtinawag da makapagkita damet. Oh. Isong isarding mo kumadaytan. Lipate mo ni Jeremy. Ket no managdaton ken kang agpayso ni Arnold, ikam ko matigundaway na tapno maibawing mo tiriknam ken ni Jeremy ken kuana. Tsaka mo, best friend, angin kasla narigat nga aramitin tayta. Ay na ayan, inta malangin sumrektan iti trabaho ta ket maladaw tan. Unay kamatan. Ay, kat pudnumot nga minti ko na ti gayim mo, si Kates eh. Uwen anak ka, ay naaya, imbag pa'y ani Chona, ta isakit na ka. Ape kami nga ipilit mo ti bagim kada siya nga lalaki no, di nakabot kayat. Ay, kunampay lakay. Kasla iso pa yan, dati pa yan anak ta nga babae ti mangarim keng kuwana. Saan mo't nanang? Anya nga saan? Kurang nalaeng ngayon. Nga sikati mapandumanon iti balayda nga idildil mo tabagin kinkwana. Imbag di atalikliklikan na ka. Tagayam at Danubia na nga dadya abroad. Ang di da kanupay nagkita na na uray pa balasang ko. Saan nga naalasakit kita nga adan kaayan ayat ti tao kat ipilit mo pala ti bagim. Iso nga lipatim dayjayan nga Jeremy. Kada kasaysayaat ni Arnold no umay dito. Pudno tako na malakay. At least dayjay kat ada mairanod tay pa ita mangted iti kun kumporme dita mangted iti repolyo mangted iti carrots kada naduma-duma pa nga produkto na tanagagat nga agtalon dayjay nga Jeremy ay nga Arnold kunak kuma. O iso nga lipatom dayjay anak ko. Jak kayat nga maamuan pay nga mangmangig ko iti karuba nga patay na patay ka pala kadayjay. Nga lalaki nga di nakamot pagan ano. Ikarim ko maanak ko. Nga lipati mo dayjay nga lalaki. Tapno di ka maibabain launay kada di da kakatawaan dagiti tattao iti aglawlaw tayo. Uwen nanang. Ay kasla mapilpilitang ka anak ko. Saan tatang? Sursurwekon kalipatin ni Jeremy no bilang nupudno man nga adan kaayan ayat na. Sinursurok nga rot nga linipat ni Jeremy no pa'y narigat kasinyong ang masapol. Masapol nga tulungak ti bagik aglalo hindi ta maamuak nga napanignegkak nga pudno ti impadamag na kanyak. Kadagsakit launay tinakem ko idi naamuak nga simmang peten ti kaayan ayat na nga agapod siya abroad. Nga pudno ti ko na ni Arnold. Nga natulagen ti kalaysada. Itatanaamuha mo anak ko. Nga agkasardain to no bigatan da Jeremy ken ti kaayan-ayat na. Sapay kumata. Ikamot ti gundaway na ni Arnold. Tanapingot nga agraem king ka na anos kay may mga aram king ka dito'y balay.
Nga kanayon lata nga, da isagsagot na. Nga uray no awan ti ipakpakita mo yun iparitnam nga, ayat kin ko ana, saan pulos anaawanan tinamnama. Nanang, akit, no ikam ti gundaway na, alis tulain nga masursurom nga ayatan day nga Arnold. Mamati ka kanyak anak ko. Uwi nanang. Tong palik ti bilin nyo. Akit nasaya at anak ko. Tanatauhan ka matlaing ngayon. Sino deta? Ha? Tessie? When Arnold? Apeda ka dito eh. Plano pala ti umay balay ito, may kapasyarin. Si kamot ti may dito yan. Kuwang. Oh, nagsangsangit ka di? Api nga na, lumlum tigtamatam. Mabaling ka dito sumarek. Ay, nagbastusak mo tin, nalipatak mo tin. Sige, sumarek ka. Oh, thank you. Ha? Api nga daawit mo nga Emperador Light. Di ka di umin-inom iti arat? Ay, sagpaminsan laeng. Mabaling ka din nga andi ngayon na. Arnold. Okay. Urita, dahil lutok nga adobo nga dalim ti manok. Isulayan nga natin pulutan ta. Inakla, biit lang. Inak, mangala ti danom ken baso. Ken mangidasarak pa ti pulutan ta. Sige, agyaman nak Arnold. O, agtugo ka pala. Ta inaklay dasar, digit ka sa pulan ta. O, sige. Nini, agsangit ka maten. Istunan. Isarding mo tayo agtagayan. Nakaadom tin minuman. At adupit na inumungim siyak. Apay kami nga kastiti. Apay nga kastig asat ko kini ayat, Arnold. Ha? May papan ka di kini Jeremy? Apay nga agsangit ka? Impagitag mo't amin kinkuha na inaramit ko ti amin tap nalaeng ayatin na. Aging manjat ti. Agad na pasamag. Nagikalay sa iti sa bali nga babae nga dinapay pulos na kitkita. Kasada lang kita ni Edita. Umay dito yun, nagkalay sada. Daka mo ti sungbat ko ka data. Siguro kat saan nga ni Jeremy ti naikarya para king ka. Angim apay. Anya ko ba't hindi na kinayat kanyak? Anya ti awan kanyak nga adda ka na nga babae. Ay, gusto na. Malubusan na. Bayaan na klatang uminom. Sabayan na pangasim. Andi nga yun nak. Itagayan ka. Ay, nagadalim mo dito. Please. Sabayan na uminom pangasim, Arnold. Sige. Agyaman na ka, Arnold. Agyaman nagtaada ka nga mga ndingay kanya. Ay, diyan kami kaya't nga makita na nanang kintatang agsang sangit at gaboy tinapasabak. Yeso nga, adaag dito. Inarakop na kamatin. Tulungan na kumamang lipat kay Kuana, please. Arnold. Anya ti kahit mga sawen. Tessie. Tulungan na kamang lipat kay Kuana. Tulungan na kamang ibawing ti marikrik na ngayat kin Kuana. Tapos saan nga masaksaktan nga kanay. Sige. Ibagamlaing no, anya ti aramitik na matulungan ka. Balsim ko mati arakop ko king ka. Anya.
Arakupin nakmet, kas ti panangarakop ko ka. Oo, okay. Ah, ah, Oo, oo. Anya taramitin. Inagkamot ti bibig ko. Mm, Parang sa akin nakita. Iba't pating kaunay-unay. Ha? Jeremy. Ah, ah, ni Arnold da ito eh. Inaramid ko ti amin. Agkanaklata. Api nga di mo balsen ti. Panangagig ko ka. Talaga ka di gawat ti marikdam ngayat kanyak. Ha? Da, iba't pating kaunay-unay tesi. No kasta balsem nga ron dagiti agik ko ka, please. Sige. Indurunak mo ten. Napaidaak mo diti sopan. Ay, ala. Tesi. Anya pelatir orayan. Ha? Ikat ay mong ta t-shirt mo. Inikat ko ti blouse ko. Ay, uri ka. Siya ako di magikat mo ti may kat. Ay, ni, inikat na pati short na. Diyos ko. Oh, Diyos ko. Ramidik ti amin. Tapno ipatignak. Oh, Diyos ko. Ala, digdigusan nakmatan ka di agik na. Angim, pati pagharap na kitsak ni Jeremy. Hanya ti aramidik. Angim baka no kaguranak no. Igawid ko kit pasardig ay kisuna. Kasalupe nga pagsarding. Magus-gusto ako ba't tiraramitin na. Diyos ko. Diyos ko. Oh my God. Imbabalan ti short ko. Ni. Kababain. Rumurumor mo dati. Ulo ti armas ko iti brief ko. Nagatitugayam. Ha? Rumurumor mo dati ulo nan yan ti brief mo. Basit unay ti brief mo. Ha? Unadakil unay ti armas mo. Ni. Ni, insak mo lang, Diyos ko. Aramidik ti amin, Jeremy. Ipatignak laing. Aramidik amin, tapno maparagsak ka. Tapno siya ti ayatim. Diyos ko. Diyos, bahala na. Kasan ko rin no kaguranak to numamanan nga. Saan kaya masyak ni Jeremy? Iton mausawan ka. Maamiris lang to ti amin. Ang kasano kapag sardingin. Magan ka na asak. Magusto mo tiraramitin na. Unayin. Ni. Anya tiramitin. Kasti ko na. Aramidik ti amin. Api nga to gawa mo ti rubak. Si Kamet. Ha? Please, Jeremy. Baga kata nga siya di Arnold. Angin, kasanuak pa nga makasao. Alos tinugawan na ti rupa ko. Anya nga tat kahit nasawin. Please. Ipakan na mo't dati tilapia na. Sige. Alangan nga, saan ko na? Baka mapabainan, baka nagkakaguran na. Jeremy.
Jeremy ko na nalata. Ang babaamon. Bahala na. Makamuditan no mamiris na ito nga saan niya siya ni Jeremy. Oh, 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 gana sa napelay giling-giling. Ay, urita, medyo atidog ti dilak. Dim to pulos malipatan da ito. Tessie. Nilan, imaka rin. Tinugawan na ko. Ginamatan na ti armas ko na. Kat inserek na niya ti kuweba na. Nagputot. Nakaro ti Bartik nan. At kikitimpayin. Di na pa'y maimulagad na kiti matanan kapot Bartik na. Jeremy. Sige, makamu ka. Uri bagam nga Jeremy. Siyak ni Jeremy. Bahala na. Detan. Nagkabal yun, Diyos ko. Jeremy. Aramidik ti amin. Ala, maktang ka ita. Kontroladok ba't nga ron na anda akti, baba? Jeremy. Ari ko, nagtupak ba't latan? Huy. Nakaturog eh. Diyak pa'y naglipas. Anya daytan. Unay mo tan. Ang bitinak sama mo tayo. Aguri ka. Pagdatag latan, uri maturog. Ito. Sakurabawan. Bahala na. Uri na iturog nan. Masapol nga aglimpasak. Deta. Deta. Pasensya kan, Tessie. Nakaturog ka man. Masapol nga aglimpasak. Masapol nga jak mabitin. Detan. Maparin. Baka wananak ko ma. Awan ti basol mo, Arnold. Siyak matlat aking basol. Ape nga, sinubra akti inom ko. Ha? Saan nakakagura nga da napasamak ka data, di rabi eh. Saan? Kasti ko na, awan ti basol mo. Kaya't nakadisawin ka. Anya, kaya't nakadisawin. Yan tangay da napasamak ka datan. Saan na kaya't asawin nga da napasamak tan? Ket datan, Arnold. Ha? Bay anak ko mga nga urayak nga damarik na kayat king ka. Maawatan ka. Maawatan ka, Tessie. Ket nakasagana ak nga aguray. Uri kasanot ka bayag na. Urayik nga dan tumarik ng mga ayatin ganyan. Agyaman na, Arnold. Inaklaro din. O sige, di mo kadi kaya't itulnog ka? Saanin? Kaya't ti agawid na may maysak. Uwen kasin yung saan ko nga pabasulin ni Arnold no addaman na pasamak mi. Jack pinanunot nga ginundawayan na tabasol kumitlaing. Karim patangken ko kay ni Arnold nga saan nga gaputa adan na pasamak mi ket nasawen ket da kamin when adan relasyon mi.
Tadyak kayat nga makirelasyon ken kuana nga adda pelaeng marikriknak nga ayat ken ni Jeremy. Amo nga unfair ken kuana. No makirelasyon nga awan met pay ti mariknak nga ayat ken kuana. Angin, ay naanak ko aya. Anya pala ang urayam. Day nga kinaanos ni Arnold ken ka nga umay nakapaspasyaran. Amang ano adan to pagpatinggaan na kat maibaw ing nanton ti ayat na iti sabali. Awan ti mabalin ananang no mapasamak man data. Anya nga ro ti aramitik, pilitik nga ro ti bagik, idinto nga awan mo ti mariknak yung kuana. Ay, naanak ko. Ay, sabali ti panawon itan. Amangan kat no mapukaw kayong kaneta nga Arnold. Ta isugayam ti naikariking ka. Angim, natangkin mo ti ulom ta. Ipilit mo lang tabot lang ta na nga Jeremy. Kumusta nga tanda Jeremy? Ay, naanak ko, ay api nga panpanunutin pa ila dahil nga Jeremy, addan asawa na. Ay, talaga nga agmauyong ka nga talagan. Tsak man na muna, malalaam. Ay, saan nga siya? Bakit? Bakit siya? Ay, api ko mga siya. Sika nga ta Saan mo't nga natangkin ti ulaw? Kung saan nakbad nga agmauyong nga kasking kuana? Baka si kaalakay. Kumusta nga tanda? Jeremy kanti asawa na. Pudno nga tatig warwaras nga damak nga. Kanayon da kano nga agap-apa nga kurang nalaingin kat agsina da kanon. Lumabasak iti balay na. Ay, letsan kid di nga lalaki. Tila babawi ka nakasasawa king ka. Di talaga paubra king ka, di mo paubrahin? Kit talaga Siya kid di nagbababawi Ipaubram kanya kita. Kat adamat sa bali nga trabaho. Ay, siya karon trabaho siya abroad. Kat palawin ko nga pala ginanak ko man, ito nga pa nagpakasyon ko. Imayak na kikalay sa king ka, tati amok, napudno ka. Si kagid di napudno ak ba't king ka? Ngip tagabunak mat. Ano ti pa nagkungkulang ka, nagkikita nga niya, tagabom? Kat, siyempre, siya ti tagabom siya abroad. Kat umayak ko mamad, dito yung agbuhay rin ako mamad Isa ko ninasawa ka, tapos damang serbi ka niya kita nga, bakasyon na. Letsam! Gila ko mga mintesi tinasawa kon. Gila babawi ka nang uray king ka. Ay, ang taga sakit babawi On, ibagbagak king ka. Adupay ti agrukbab kanya, adupay ti agar-arum kanya, kin sikat ti pinatulak. Ti amok agad kasjay. Pagbalinan ka rin ti biyag mo. Saan kit nga? Pagtrabaho ko na, ang tagtrabaho ko na abroad, pagtrabaho ko na pa dito Katrumpeng na lang tinulong ta. Di kaya't mo ipa-ubram amin kanyak. Ultimo, panagpamasahe. Isak amin, unay mapampanugat, pangbasahin na. Kasi lang ang bibiyang alay na. Talaga lain Kasi sakto mo timang biyagkin ka, nagsublat di abroad. Diyos ko, gap-apa naman din. Nada. Nababawik. No apin namin na ingkas-kaso ni Tessie. Sana ko makakastuida, sana ko magbabawi no iso ko matin inayat ko, iso ko matin kalaysak. Akit ikalaysak ano to rayem? Kung kahit magsinatan, sinatan og sina. Apoy sakti butbut ngam. Apoy tiyan mo mabutega. Diyos ko, agap-apad ang agpeso. Darasik tiyag magna. Mangangit na makita tayo. Diyos ko. Nagbayag mo, teaching at chonan. Hello. Ayan mo, bes. Itatay ka pala ururayan dito itagkuyog tama pa nagubra. Anya? Madidbagbagin? Ay, nakitimbagam ko mga nasapsapa at tapno saan kayo nururayan. Tapno no. Ala, sige nga ron. Palaing ka, bes. Unay mo ito. Maladawak sa mo ito. Nagbayag mo kami dito pagluganan nga jeep.
Tessie? Ay, as, ah, Jeremy. Ah, ah, hindi ka kadyag trabaho. When? Um, panawang ka pa eh. Mabit laing. Mabalin. Anya, mabalin ka din agsarita ta. Ah, ah, anya ti pagsaritaan ta, Jeremy. Mabayin ako may tibalayo. Tamo ka damas sa udatatan kinanang mo. Isong inururay ka nga talaga dito eh. Tamo ka dito ti pag-ururayam ti lugan nga mapanagtrabaho. Aping ururayan na, Jeremy. Ken, ang mga no makita na ti asawam. Awanin ti asawak. Anya? Nagsublin iti lugar da. Kitag sublin to metin ni Jabron. Angin, di mit, tila babawik nga nakiasawa king kuana. I'm sorry. Awan mo tibason mo kanya, Jeremy. Aping nagsorry ka. I'm sorry no di ka manin pangpangag in kas kaaso iti. I'm sorry no jak man sinubadan ti panagayat mo kanya kiti. I'm sorry no di ka man lainik kan ti gundaway mo. Nga mangipaniknik kanyak ti panagayat mo. Ta sinubadak ko ma. Nasaan ko kumanam amo tayo dyan ang babae. Ha? Anya ti kahit mo sa Jeremy. Amok nga ta panagayat mo kanyak. Kaya't ko nga, ikan ti gundaway ti bagik nga mangipatigmet king ka. Anya? Ang si aasawa kan, Jeremy. Wen, papel laing day ta. Ang tila babawik nga nakiasawa ka dahi nga babae. Jak man mo no aping nga kinayat kong aming jak pa nakikita idi. Nakita kami laing ti Facebook. Tagaya, dakis ti ugali na. Kaslala. Iso nga pang-asim ko ma. Angin, amo ti tao nga, siga kasarkan. Uwen nga mabalin tamat nga ilimed. Please. Please, Tessie. Diyos ko, anya ti aramitek. Kasla, agragrag o ti pusok, idi ibaga kanyak ni Jeremy nga subadan na kanon ti panagkahit ko king kuana. Angin, madi mabalinta si kakasariso na. Diyos ko, anya nga tatanamitik. Diyak mat, liklikak nga ta. Angin baka no dinaksardingan. Amang ano dinaksardingan kit maatiwak iti sulisog. Amang ano madibit babalin nga makirelasyon na kini Arnold. Nga awan met pa iti marik na kayat king kuana. Taan fair king kuana. Anya taramitik jakpat baliklikan ni Jeremy ta agkalugaran kami laeng. Diyos ko, anya ti aramitik. Tulungan na. Aging ga itakasin yung saan nga mo datatang ken nanang dayta nga nagsaritaan mi kini Jeremy. Iyam amak ko amangan no di makaurayin amangan no kuliten nak ket umay nagpasyarin iti balay mi. Baka dadda ka maiskandalo ak ti pamilya mi. Baka dadanton nga da kaminton ti pagchichismisan dagiti kaaruba mi. Ultimo ti best friend ko nga ni Chona ket saan ko pa nga naibaga dahito nga parikot ko kasinyo. Amok latan no anya ti reaksyon na.
Balakadan dakman, pangaasiyo, tulungan dakman, no anyat aramidek, tapno maliklikak, maliklikak ti sulisog ni Jeremy. Kaskas dilat tamot ni Arnold nga naanos nga may mang paspasyar kanya. Ngem tunggalad da isuna. Ure no kasarsaritak ni Arnold ket nila ta Jeremy tagtartaray ti panunot ko. No aping amin nga nakikasar. No kumasaan nga nakikasar. Ket kasjay ti napasamak. No nag-live-in da ka mapailaeng. Mayat ko ma. Ngem sang kadagulit ni Jeremy nga papel kanulaeng ti addaan kadakwada itinagbaitan da kadejay babae nga inasawa na. Anya ti kahit nangasawin nga papel laeng. Uwi nangam iti mata ti Diyos, mata ti tao, kat basol day ta. Ngem kasalang orod. Isumit ikis ti puso. Diyos ko, nagrigat. Iso nga rod nga napanunutak tinagsurat keng ka kasinyong tabaring no may kandak iti napintas nga balakad dagiti viewers. Anya ka diti nasken nga aramidek. Kasano ka maliklikan ti sulisog ni Jeremy. Aklonek kadilatan ni Arnold. Ure no jak pa ipatpategisuna tapno laeng sardengan nako ni Jeremy. Angin kasano nga roden unfair kini ni Arnold. No, aramatic lang isuna tapno no maliklikak ti sulisog ni Jeremy. Balakadan dakman, tulungan dakman, pangaasiyo, padak nga viewers. Sakbay nga mailaw anak. Ken maatiwak iti sulisog. Dahil nga ro ti pakabuklan ti surat ko kasinyong. Ket sabi ko adamet na ibati na nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. Kaya nagyaman akmet ti anos ken laing mo nga nang ted biyag dahil nga surat ko. More power to your program and God bless everyone. Ti maburburiburan unay apagayam mo, Tesi, iti probinsya, iti Benguet.